Tromir thani somni tholeni kan lo thleng vele ta tunruma hianin India ram chung thil thleng te kan tar lang vele thung don Israel lama hian thu thar lian tak om ma sela India ram chung thil thlenga hian tunrum chu handling tlateang tun haya India Pakistan buaina lian taka chuan hu khanin Pakistan ta na en thlatu man neu an naya hei hi alhom deuh hlekin han puangila mani khan kan puang to YouTuber pakhat Jyoti Malhodra chu Pakistan spy niyanga in man alo ni to kha an man nu khanin an han chui chian nu khan tun thlengin khami Jyoti Malhodra ka inhoya khan mi som pakhat lai India chuan rek chuak ta ni official te chuan heng an man ta hi Pahalgam sfir fiak be pui thlak na le Indian Operation Sindoor akal pui nuwa man an ni thuan tar langa Pakistan spy operation atel nia soi kar ni kal ta chunga Punjab Haryana Uttar Pradesh police ten an man zinga hian Haryana a YouTuber le tol chung kwak pakhat telin mi som pani an tel ta ni YouTuber Jyoti Malhodra ba ka hianin Pakistan tan en thlatu nia pu zinga factory thok pakhat le post graduate zirlai pakhat pon tela meiche spy pani le Pakistan official pakhat Haryana atanga YouTuber Jyoti Malhodra le Punjab atanga local kumsom thum pakhat mi Gulzar la te chu New Delhi ya Pakistan High Commission a Pakistan officer Ehsan-ur-Rahman alias Dennis nenan in zom nia soi hani Jyoti Malhodra Pakistan official pakhat Dennis nen hianin anthenom ram Turin visa deal turin Pakistan High Commission hi atloa khamitum khanin Jyoti Malhodra le Dennis te hi anin mu a Pakistan en thlatu te nen inzom na an nei ni ya ngai ani Pakistan chu voi tam tak Jyoti hi an atlo to a China po voi khat atlo to buka Dennis hi India na blacklist a da to thau khani Jyoti Malhodra hi an tun naya sipai buaina a chualai khan Pakistan official tenen an in bia nia tarlna nia tuna hian police kuta ommeka sumle paile jin na chungchang te chu scanner noya a ommeka ni official te chuan Malhodra hi nakin loka spy operation nei na tur asset satan ain buat sei nia ring te ponom bokani guzalala Indian Army malak na chungchang chipchar takin Delhi Pakistan official ten hena paisa hloin a soi chuak thin nia soini police te chuan tuna Pakistan High Commission a thok dani sian UPI Unified Payment Interface kaltlangin transaction voi ni cheng sing khatle cheng sing ni avain cheng sing thum athon ni in PTI News Agency chuan an tar langani heti la hian UP Rampur atanga man sajat nimin lama kan puan ta kha ramrikal tlanga smuggling in nam noi ni in India Pakistan in kara hian in sum don na eng mo kalpuya Pakistan handler te na national security kai noi thupoi mo te apek thina wangin cholni khan Moradabad special task force ta chuan an man to bokani kha tin Punjab atanga local Falaksar Masjid le Suraj Masjid te an pani hian Amritsar Achnala atanga piang ni in Rami district army cantonment area le airbase chanchin sensitive tak thalak te chu Pakistan spy agency ISI ne na an pe chhong nia soyani an handler te ne na chipai te chet na BSF kem om na mun te airport le an thalak ba ka thil poi mo dang te Pakistan lama hian an hril ni in PTI chuan atar lang adang le chuan Maler Kotla Punjab atanga local Yamin Mohammed ania Pakistan atangin thupoi mo tak Pakistan lama hian thupoi mo tak asero wangin online payment in sumthanem tak adong bok adang le chuan Sukhpreet Singh le Karanbir Singh te Gurdaspur Punjab atanga local ania police te chuan an kuta tangin mobile phone pathum le 0.3 bor life cartridge pariat an hu chuak ni in PTI chuan asoya Operation Sindoor nei chung khanin an pani hian Pakistan hena sipai kaldan te Punjab Himachal Pradesh le Jammu and Kashmir ra mun poimo tak te chipchar takin an hriat tir nia soyani
hemi hma hian rui hlo tol ruk na lama po an lo in hnam hnoi to bok adang le chuan in Haryana panipat atanga local nauman ilahi ania Uttar Pradesh a Kairana khua piang ani Pakistan a hian mimal then khat tenen inbiak po an naya inbiak po an naya thupoi mo tak tak a supply ni in a share ni a soyania Haryana police ta chuan an manani factory security guard na thokin a farnu le a u tenen panipata hali colonia an khosa mekani Haryana a kai thala tanga local Devender Singh boka ani hi post graduate zirlai ni in kumsom ni pangami ania social media ral thuam keng chungin thalaka upload nia soyani Singh hian ni kum khan sakho mun poimo Pakistan intelligence operative te abia anmani nen hian inzomna anlo nei rengani Patiala cantonment thalak chu Pakistan lamhne na athon bok nia soyani adang le chuan Haryana a nu atanga local arman ni in Delhi High Commission of Pakistan a thoktu pakhat kaltlangin Indian Army le sipai thil ti dangkai hnoite Pakistan hena a hril thin ni a hriatani hemi hian hun rei tak chu WhatsApp social media platform rang kaltlangin hetiang hian Pakistan lam hna information poimo alo share to bok pakhat le chuan Haryana anu atanga Mohammed Tarif ni in Tarif hi Pakistan a sipai thil ti chungchang intelligence information petua puania Pakistan atlo thule Delhi a Pakistan High Commissioner Asif Baloch le Zafar tenen anin biak po thule anni hian sim card an pek thu soibok official te chuan heng an man te hi Pahalgam sphere fiak be pui thlak na le Indian Operation Sindoor akal pui hnuwa heng ho hi man vek an ni ti tar langin an mani Pakistan chuan influencer te lakhomin khomin amalak na hian a chhor tangkai viau mai thu buai siam sak zong te hian Pakistan intelligence operative te hna thu poimo tak tak an pe ni arin an ni veka an chum le paidin mun le an electronic device te digital trail chungchanga chipchiar taka chui chian me kalani ole Operation Sindoor lai khan India chuan combat teng alo mang ve reng maya hei tun haya puan chua chawani T-72 tank hi kan hre me Russia atanga India ina an lei khania Soviet hunlai tank thazet mai khania new generation ni tolo ma se upgrade ve rengania tunlai indona pola tal thai viau turanga ania Russia Ukraine indona po hian in T-72 tank hi laman tangkai me kani bokani T-72 tank the chu line of control thlengin India chuan an deploya me ni saria Operation Sindoor po khan in T-72 tank te hi an tel Pakistan ina an lua Kashmir mun pakwa a fir fiak mun beina po khanin heng T-72 tank te hi deploy nia India sipai officer pakhat chuan NDTV hna exclusive interview a hemi chungchang hi soin Pakistan nen in kana chua lai khanin T-72 tank hi Pakistan a lut ngal thei tura ruam man vekani hati NDTV nena inbiak na colonel pakhat ina an nei na venhimna lam thil chungchang wangin security thil wangin a hming hi thupania Operation Sindoor lai khan sipai te chuan target B kan nei te target B kap turin tank te hi chopan ni tina soi melma post te kan ka pa hei hian infiltration ati olsam hle eng post nge melma infiltration atana be satan an man ti kha kan hria target te chu ka an ni tin NDTV hrila anina taka chuan teng mangin ka ania chumi hnuwa chuanin ral thuam dang manga chut zui an ni heti lai hianin foreign policy kalpuina hian thilmak tak tak te po thleng ve choka Taliban kha helpol torot takni khan kan hra thina US khan kumtam takan lo be towa Afghanistan a US khan kumsom ni borvel zet mai be puan thlak nuwa khanin Taliban khan an chuak ani bera katiang khanin helpol chak tak mai khan ning nge ni amai ro chu heng helpol te po hian hel chan hian lo nei vek maya political thil ani deuh zela wang hianin hel angin an om reng bik lawa tuna phei chuanin Afghanistan a hian sarkar an din to nge a hel anin ti to bik lawa sarkar angai ania amaro chu khovel sarkar sang ti hian an la recognize lo mai ani zoka mase China hi chuanin
Taliban te kha atira tang khanin abe thangal le a US pa Afghanistan atanga an chuan hu lok khan China chuan Taliban te hi an ron po ngalani chutiang bok chuan in India po hian Taliban tuna Afghanistan rorel mek hi an nei viau ni hian a hriata Taliban te hian langsar takin India an ron puya wangin Pakistan le India buaina manila ka chuaka po khan Taliban te hian India thlop nan lan tira huai tak main India thlop nan lan tir lat maya khan India ril ruan ne ve te po ni yang tin China India elpui ber China hian helai Afghanistan chevel a hianin BRI kaltlang tira tum ni anga yania hei wang hianin Taliban sarkar hi an be thaviau maya India po hian Taliban sarkar chu mel ma en reng hi tumbik lo ni hian a hriata tuna Taliban Foreign Minister le India External Affairs Minister S Jaishankar te po anin behial tangnge mayani Pakistan Defense Minister chuan tun hnaya India in Pakistan lakabe pui thlakna akal pui lai khanin Taliban le Israel chau chu India thlop tu ni thu soya hei hian regional alignment in thlak danglam ne le diplomatic strain thuk taka omti atar langani News in atarlan danin Defense Minister Pakistan Defense Minister Khawaja Mohammed Asif chuan Taliban te chu India nena anin zoma wangina soisela ama in US pa Afghanistan atang an chualai khan Pakistan hian Taliban te hi an lo thlop ve to bokani Until put chu kan poma international accusation phurit kan phura terrorist state tiawu kan nia ti in Asif chuan asoya tunlai hian Taliban tho hi India ram thlop turin Israel kiang an ding ta ni ti in asoi asoyam je chu tuna hianin helpol rang wangin helpol ram tia kau kan ni pha Taliban ho wang po hianin sarkar dam takin helpol ne na in kung kai ni in min pu pha ani chutiang zong thila thlen nuwa Taliban chuan Israel bula dingin Indian thlop le ta sini ti in Pakistan Defense Minister chuan asoi Asif hian India journalist tele defense analyst Pravin Sahi thu soi chutar langin India inan enkol Kashmir Pahalgam se brilni somni pania khwaljin be pui thlak na thlenga khan Operation Sindoor kha Israel le Afghanistan chawinan thlop ni in asoi hei hi ka thu soi ni lo India Defense Media te thu soi ni a Pravin Sahi na thu soi ni ti in Pakistan Defense Minister chuan asoya News in atarlan zeldanin Taliban defense official seniorin arukin India tlo thu report om ti soin annuwa Kabul le New Delhi chuan vantlang hriata meeting an nei thu hi an phale thungani ti na soini kha hei hi India Pakistan buaina neu akal lai khanin Taliban Defense Minister Senior Khan New Delhi tlo kha news so omamaro chu khati hun lai khan kan puang man talawa India chon Kashmir be pui thlang na chanlet na atan Operation Sindoor kal puyani kha khata khan Pakistan firfiak polte ati tuwa India khana pu khatiang khan Operation Sindoor mangina changle ta khata khan Israel le Taliban sarkar Afghanistan sarkar chau hian an thlopani tin Pakistan Defense Minister chona puani hemi chungchang a hin India thu soi mumal zokin han tar lang lokela Afghanistan inzom na siam turin atula piang ti turin India chuan ma alang tin New Delhi chuan ngai dana ron puang chuak tarup maya tuna hian New Delhi chuan Taliban sarkar hi sarkar pa ngaya apuang ngai donem ti hi mitam tak ngai dan mitam tak ngai chana ni mekani New Delhi chuan Afghanistan Taliban te nena in lei china ti chaknan atula piang ti atum ni in Minister S Jaishankar India External Affairs Minister chuan asoya Afghan tho puine nanin biakna official te chuan hemi chungchang hian zota Pakistan ina an hno chua Afghan ral tlan te tran puine pek chungchang po India chuan ngai to mek tia soi External Affairs Minister S Jaishankar le Afghanistan Acting Foreign Minister Maloi Amir Khan Mutagi te telephone mangin anin bia chumi nuwa chuan New Delhi official te chuan India chuan Afghanistan chungchang a huai sen takin ma ala don tian soya nakin loka Taliban te op ram ne na inzom na nget zok siam turin atula piang India chuan ati don tian soi chumi kalme ka chuanin South Block Pakistan in tharum manga anor kir Afghan ral tlan te hena
mi hring puina pek thei dan tur India chuan ngai tu don ani ti in thu chuan siam bok. Mr. Jaishankar chuan Taliban acting foreign minister Mr. Mutagi nena anin biak na India chuan oga sanghela somni pakhata tanga Taliban te thunun na hnuaya om Afghanistan apo direct in humanitarian support alo petowa. Taliban administration in a phu then khat chu India rama ngai tu ani thule. Mr. Mutagi hian Afghanistan in foreigner in biak andut le chutiang indor andu chungchang soin Secretary Vikram Misra chu January neriat sanghela somni panga khan Dubai kalin in biak na lo tel to boka. Pakistan hian an ramatangin Afghan mi singret borvel kumsom tamtak chung Pakistan om to Afghan te no chuan ni hi Kabul Islamabad in kara buaina lian tak lo lang chuak chu nia. Pakistan chuan province zonga dan loram dang mi te chu ram chung mun dang atanga nor chuarun pui athok mekani. New Delhi official te chuan dan panga yangin sarkar ang chuan in Afghanistan sarkar hi lapom lani lo ma se India chuan Taliban te thunun na hnuaya om Afghanistan chungchanga huaisen takin ma ala don tian soya. New Delhi chuan Jaishankar le Mutagi in biak na chu poimo hle ti soin hi kar le lama Mr. Mutagi an Iran le China atlo tura hi kar le lama Mr. Mutagi an Iran le China atlo don wangin tuna India le Afghanistan in biak na hi poimo hle ni in antar langani. Taliban acting foreign minister Mutagi le India foreign minister India external affairs minister S Jaishankar te hian Iran rama Chabahar longchol munte India and Pakistan ramrikal tlanga sumdon na Pakistan in akhapa wangin Iran rama Chabar longchol mun hi poimo chhozel dona hi Taliban te ne na tho hona atanga India chona tari kal tlanga dry fruit le nat phur Afghan trakja somruklu tir aphal towa mase henglir theite hi Pakistan lama hian an tang khanga Friday thlengkhan in Pakistan chuan India ramlu ala phal saklovani. Taliban chuan an acting foreign minister Mutagi ya multinational visit ram sang tluajin chuak mek chu Afghan active foreign policy kalpui mek zinga mi ania hei hian South Asia Kabul din hun balance asiam chho mek ani. New Delhi official te chuan India chuan tun din hmuna Taliban chungchanga atula piang atidon ti soin hei Ministry of External Affairs MEA chuan new normal tia asoi khani. India hian Afghanistan sarkar president Ashraf Ghani nen khan inthian thatna thatak inzom na thataka lo nei towa oga sanghela somni pakhat khan Taliban te chuan sipai chakna manginan pai thlata ni kha Ghania sarkar pai thla kani vele khan India chuan Kabula a embassy atangin official te ala chuaka Kandahar le Mazar-e Sharifa an mission te po India chuan a son chuak ngala mase kumni kalta chung kha New Delhi hian Taliban ayo te ne na inzom na tipung chhole in kumsanghela somni pakata tang khan India chuan bufai ton singa damdoi ton zathum somnga malathion fertilizer liter singli le chomdol na man ro ton somni pariat Afghanistan a hian a thon lut le towa hengzinga hian kumsanghela somni pathuma herat lir nging nuwa tan puina a thon te po atel. India Afghanistan inkar bawro ka that mek lai hian India hian recognize in Afghanistan hi ala pomchi alawa achan chu Taliban ten human rights record an nei that vaklo wanga nia abik takin mai chano pangtitan school kalti ran la phal lo zel boka mai chia te sarkar na tho an la phal lo boka heng rang awang hian India chuan Taliban sarkar pa nga yanga chuan ala pomchi alovani amaro chu Taliban sarkar te Delhi Mumbai Hyderabad ate mission hon zoin India chuan a phal saka Afghanistan India consular na po atheina zong Afghanistan India consular na po theng anga chunjom zelalani India Kandahar le Mazar-e Sharifa consulate hon alani lo wangin Kabul embassy chu technical team ten an kai khroya zuni somni pathum sanela som paruka mission foreign policy kalpuina hianin Afghanistan hian poimo na thuk takan nei ve mek boka China hianin tuna hiana betha chho meka China ne na lamtang siama in India hian Afghanistan te po hian an phat sanin an hoisan thei bik lavani chuwangin
foreign policy kalpuina hianin foreign policy kalpuina hian atam thayang ber India chuan thiana asia mangaya a hui khom ve mek zelani mara chu tun hnaya Bangladesh le India inkara borok thalo taka oma kan soitak thin angkhanin Bangladesh a hian India thlop tu Sheikh Hasina sarkar kha kumtam tak ro relin India nen thian thatna thuk takan naya mara chu Muslim pachal Muhammad Yunus aron sarkara Hasina sarkar zirlai protest lian tham tak al chuak wanga paithla kan in nuwa khanin Yunus a kai roi chuan Bangladesh foreign policy ron thlak danglam dor ani kha India hoi thin ka tuna chuan in Pakistan le China laman ron hoi ta a hei hian India le Bangladesh in lei chin na chu avo cheta mek ani India tang hian sumdon na lama ham thatna tam tak Bangladesh hian an tel thina thlok zokin an textile te po an thon chuaka an garments te po an thon chuaka nia tuna hian Bangladesh ho hian an mani kong an hnoping mek ti in soila dik mai ome tun hnaya India in longchol munkal tlanga Bangladesh a thil thon chua Bangladesh hi la le a kai hnoi thom hno thon chua na turu tak mai ani a khovela hetiang dek chuak tam ber pol an ni heng an thil siam chua te hi India longchol munkal tlang hian an thon chuak na sa em mai hetianga Bangladesh le India borok a chiat nuwa India in Bangladesh thil thon chua India longchol mun le mun ma kal tlanga thon a khap nu hianin Bangladesh hianin dollar makta doi sari chuang an hlo ngal nia soi ani hemi chungchang hi a hran pa puan tham ani anakina chiang zokin kan lapuang turanga yang ole tunru matan chuan khati chin khani phot mai se thu thar jok beng war thlak jok in dona thu thar te in longai chang le vek don nia